إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رأي مسيح جلبة لأن يتدين الله سبحانه وتعالى وأن لا تميدن صلى الله عليه وسلم فكتا جند من ديوودن جند جودات ora jomi wetero laawol kisal aray hande noon minen jooɗi ɓe yeeso men ɗo yeeso mon ɗo ɓen aray ko wonɓe France ɗo aray no jeeya jooɗi ɓe takkan ɗo Oustaz Ahmadou Sadio Ba aray ko ɓeeɗo woni amiru Dawa duɗan France ɗo aray ko hikki e maɓɓe ɗon ko karama ko e men waɗano ɓen yewtere nden ɓe wiye Oustaz Diallo Marella haray ko hikki e maɓɓe ɗon kadi ko Oustaz Ceerno Souleymana Ba haray e min wonɗo e yewtude yeeso mon ɗo on Aboubacry Ba haray mo sitte mawdu meɗen on ɗo hannde haray ko si cergal wona e yewtede e tallakke cergal kadi si hay ha sertama haray kadi min komi inni kon haray mo siɓɓe haray mo jentagol moƴƴa en nani ko yewta kon kadi on toraka en kadi en fof meɗen gollitirgol ko jentiɗen kon sabuna heewi mawduji joni ko wona waɗede ɗi ɗuuɗi kanon ko ɓenno wakkili deftere no jangede kono noon kadi jikkuji ɗin ha joni muskilaji ɗin no ɗuuɗi ka nder galleji haray koyen wakkilo moƴƴa ɓe jentike gollitiren haray miɗo watta konngol ngol e jonngo Oustaz en sabuna men tardi seeɗa haray Oustaz Mouhamed Alpha Diallo mbeɗa yiɗo wawi men yeetade ko wiyete cergal e tallake cergal piruwo ko Allah subahana taala on anndi noon. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد باعث الأنبياء والرسل والصلاة والسلام على خير الخلق محمد بن عبد الله أرى يكون أستاذ ماكري نون نبا يسيد أبرك واو دي يورناد إكو يويتي في دوغال إتالا لك مؤم أرى نون مي وون دون يوتو دي ونا وون دي كو غندانغال موتي alluwangal tiiɗa moƴƴa aray ko janngana kuujo e fahin continue fii ɗaɓɓugol fii no anndira fiiji ɗin aray no ɓe maakiri noon fii dewgal e cergal e tallal lakke mum aray si en yaari ɗon haray mawdu on juutay joni ɗen en waɗay fii talagon cergal ngal e tallal lakke on eko yowiti e hoore e cergal ngal inchallah aray noon ko atti cergal taw ko desal en ɓanginay ɗon seeɗa ni ara en muutaki aray Allah subahanahu wa taala o accanaali en fuska nder qur'an makko yewti en fii mum mo ɓanginani en e cortewol wiyetengol ngol suratu rum aya 9 قالني هون ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تعالى نيك قرآن مكة وندنا جيا إمانة مكة دين وتغني إندر وانكي جمين هون صنابه في اندي جدون نعم سنداري إستاون كصنابه يدون en taway wonde men yumma men Hawwa no ari edde hadis jibbuy wonde manna o tagama e beccal baba men Adama ɓeyni min dil e hil aysar ko honɗum noon woni ko suuɗi e
maaki honnu ko waɗugol hakkunde men giggol e yurmede hakkunde men enen e sonnaɓen ko giggol ngol e yurmede nden woni ko soomi e nder o aya ɗo o inni bellati inna fi dalik mais koko jantaɗo la ayatin ma ndeji ligawmi noon ndi ɓe tafakkaru ɓe hino miiji toon mi sallallahu sallam e ɗon geeli wonde manna e qouran on haray hadis on no firi qouran on buy eɓe jannguno o aya ɗo ɓe maaki honnu ɓe maaki tanaka huwata kasaru fayni mutakasirum bikumul umama yawmal qiyama laaɗo yamiri en ɓe enni jooni haray ɓe yamiri ene moɓɓe maɓɓe ɗen koyen resindir ɗuuɗen hannde dangal kadi kamɓe kadi hara hino wela ɓe ɓe daroto kon ɓe hayno haray ɓen dari haa eɗen hebbini nokkuuji ɗi fof laaɗo ɓe toon ɓe maaka ndaare ko mofti an ɓen ni donc haray hiɓe wajjitoroya en ñannde laakal ɓe hattaali ɗon ɓenni jooni miɗo faala on jonnude faahin ko honno waawirton suɓirgol sonnaaɓe ɓe faala ɗon ɓen ana fustiona ko qur'an on e sunna nulaaɗo sallallahu alih w sallam ɓanginan en e fidina men hay e fusti en wawata ronkude yiide toon ko wona en ɗaɓɓiti en yiyaali kono fof no nder toon nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki wonde manna sonnaɓe no resire fi piiji nayyi ɓe maaki gogo on si tawi hiɓe mari jawdi haray resuɓe maaki ɓe mari ŋari haray resuɓe maaki ɓe mari dambe haray resuɓe ɓeyni maaki ɓe mari diina kan ɓeyni haray noon nder ɓeeɗo fof si tawi a heeɓi sonnajo on haray mo labba imo mari jawdi imo mari dambe imo watti ɗon diina ɓeyni haray ɓe farbisati diini tari battiyatake haray jooni koyen suɓu jon diina on ɓenni haray ko ɗum ɗon ɓuri keddude ma ɗum haray juuɗe ma woni mbumbulayde awa haray a perdi awa yiddi karama koɓɓen fiɓuɓen kadi ɓe waɗane sartiji ngal dewgal yewtal ngal fii mum fiino ngal sellira ɓe waɗane ɓenni sarte ara noon an takuna al mar'at hellun lirrajuli ɓenni hara sonnajo o resa ɗon himo dagani gorko resu ɗon ko ɗum woni sarte ara noon fiyo dewgal ngal inne ko dewgal ngal heɓa torotoɓe ngal hera okkitiroɓe ngal heɓa seedeɓe ngal waɗane hutuba ngal hiwrane teŋe foti ko ɗon direct teŋe o jonna ma ɗum teŋe o yewte fii mum o hotte o ñawle o waɗane date kadi ɓe wattani yili e ndaray tawen ɓe waɗani en jombugol ngol sunna ɓe waɗani en noon dankagol jombaɗon farilla ko ɗum allah to ɗon dalane ka Qur'an amsikuhunna bi ma'ruf jogitere sonnaɓe mon ɓen no sariya moƴƴoro wiino donc si innama amsiku haray woni fi'l amre haray en yamira kala yamirore iwrude ko Allah subhanahu wa ta'ala gandi haray nde woni farilla ngal dewgal waɗangal ko honɗum woni faanunde e dewgal ngal ko aya Qur'an o yewti en kon tigi ko asakanu nafsi almawaddatu warrahma bayna zawjayn koka gorko ñiiɓata ka nder galle hara so naati ɓernde makko no waali o heɓa e dewgal ngal giggol e yurmede ɓe ndaari ɓe taway ko ko heɓoto ɗum fof ɗumondira e ko ɓe innata almadiyat wano mbuuɗi goɗɗo soodata yurmede goɗɗo soodata giggol goɗɗo soodata e deƴƴere wonkin e nder galle si ɗum ɗon no soodeteno aray patron ɓe ɓen fof no ɓurtini ka nder ɗum donc ɗum ɗon ko e hikma Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kala ko weltinta jombuɗo on ma jombaɗo on yewondira e hoore kaalise enni si tawi noon joni haray ɗiggol ngol iwi jurmen nden iwi deƴere nden ala ka nder galle haray dewgal ngal woni honɗum haray jombindirɓe ɓe woni asbahat mujarrad ajsam mutagariba wa arwah mutaba'ida
ara yande kadi ko balli ɗin tum ɓattodiri ara ɗo uji ɗin woɗɗodiri fet aray hande kadi iwi moggo ko innete noon dewgal fuɗɗi arande en wañama gawgal hara fuɗɗi sattude seeɗa ka fuɗɗi ɗon sattude ko ɗon ɓe inni en bidayatul mashakil ɓeyni noon si satti seeɗa muskilaji ɗin fuɗɗi wadde aray sonko um seeɗa naata ko galle ɓeyni noon kon sonko e naata koye ko galle ɗon koye ɗon wona ella jombuɗo e jombaɗo wonduɓe dimbi e kiikiiɗe iɓe waawa arde ka ɓe pooɗotira e haaju hum seeɗa ma ɓe pooɗotira e faamu ma ɓe pooɗotira e hoore feere ɓeyni si ɗum ɗon noon waɗi haray sonko ngon no adda ko innete ijabiyaati ngo adda ko innete salbiyaati sonko ngokka nder galle waddana en piiji ko yowondiri e nafa e hoore ko sonka kon ingo addana en kadi ko lorrata e hoore ko sonka kon nafa ko sonko ngon addata kon en yataarraf kullu wahidi minhuma amma yuhdibul akhar si sonkama goto kala e maɓɓe anday ko honɗum moninta oya o gera o ñawda haray sonko ngon nafi sonko ko ɗiɗaɓum ɗum kadi ko nafata en kon e nder ko sonka kon ko kullu wahidin yarifu hata nafahu hawil islaha goto kala e maɓɓe anday ko honɗum o woni bonnude o gerano o ñawdira sabu de seɗen sonkude haray ko yewtatoɗa lam fopp ko piihoy ko waɗata ko haana tun donc haray miɗo wawi jentade e nder konko wowlata ɗon piihoy koye haana koye min mi waɗata o min jongallejo ma min suddiɗo on mi jaɓan mi faama te gayni sonkude mi gera mi ñawda kun ɗon andi haray sonko ngon nafi ɓeyni pihun tata ɗum ɗum ko moƴƴinta kon ko won mari kon nafa e hoore sonko ngon ko tasihul mafahim wal afkar khatiya ko sendindirgol faamuji ɗin eɗen sonka yewta ala hinna min mi wolanino ɗum e ɗum e ɗum hara min na ɗum mi wowluno e nder yewtere min na o jento wona ɗum mi wolan mi fillitanoma ko mi wowluno kon faama anda ko mi wowluno kon wona kon ko am miijiɗa donc haray sellinani en e hata on ɗutondirɗon konge hoore mum haray sonko ngon nafi haray noon hingo siwta ko innete noon dialogue haray koyen jooɗo enen ɗiɗo joɗɗen yewten ɗum waɗi karama koɗɗon ɓe senndiran en hiɗen waawi innude sonkoji ɗin no waawi wonde dahiliya fardiya iɗo waawi wonde kadi harijiya sanawiya iɗo waawi wonde hara ko piiji interne hara ko personnel iɗo waawi wonde kadi hara ko piiji secondaire hoy koye alana wonana sonkide ten fiimu ɓenni ɗon noon haray ñawndugol koye pii hoy secondaire hoy koye ko haani ko hakkunde sonnajo on e kañum moodi mum ko kamɓe ɗiɗo jooɗoto yewtana ɗum noon en no jeeya e makkoye tawoni hara iɗa mari jongallejo ittuɗo yiili seeɗa ma hara sonnama no itti yiili ma hara jongallejo on himo mari ko indete ko admu tahammulil masuliya hara o ƴettata responsabilité makko on ko naneten kon ɗo ñande o dimbi o kiikiɗe e nder Europe on ɗum kadi haray ko hakkunde sonnajo on e gorko on jooɗata yewta ino mari kadi si tawi woni kañum gorko on hara fewndo ɗon alhaali makko on e delemma e kaalisi on weeɓa hara ko debbo on Allah firtani artike on sonko naati ɗon kadi e hoore ko yowondiri fii ko yewtete e ko soodete e ɗuma haray ɗum kadi ko hakkunde mon ɗon duwa ɗon yewtude ɗum duwaka hewtude jama on e ko ɗum kadi si tawi woni gendo ma no hattoñjini e jombugol sonnajo ɗiɗaɓo haray ɗum kadi hewta ka hewtine jama on haray ɗum ko hakkunde mon onon ɗiɗo wonata e ma si tawi woni hara hiɗon sikkitoɗi e fiitelemma jamfodiral hoye seeɗa e programme ko gorko on jokki hara anda ma hara an sonnajo a jokki ko programme ko moodi ma anda
aray on ɗon koyon jooɗon onon ɗiɗo tun kadi yewtano ɓeni amma noon ko duwa kon noddanede faabo hiɓe waɗane wano piiji nayi karamokoɓe waɗanɓe en deftere nden ɓenni harayno jeeya e mum al haalatu zawj annafsiya si tawi woni hara gendo ma woni ha haqqille ɗen fuɗɗi orde seeɗa hara ñande o on sonkay haray ɗandi haqqille ɗen hoori haray ɗum ɗon ko noddante ɗum faabo ma hara ko sonnaji on tigi andi haqqille makko ɗen hoori a noddanaymo faabo ɓeyni ɗiɗi on ma hara admu tafahumu kulliyan hara on faamodirta fes haala mo wona haala woota so oya inni rawni oya ko faamata ko ɓawli so oya inni ɓawli oya ko faamata ko rawni haray ɗum ɗon hiɗon hattondini e noddugol faabo yewta ma si tawi woni atta massuko biraaji hara neɗɗon ko satta feerejo foti ko sonnajo on satti feere foti ko gorko on satti feere hara kala ko yewta so inni ñaari ndu aatay foti ko debbo on foti ko gorko on neɗɗo satta feerejo haray ko hattondini noddugol jama ɓe jooɗo hakkunde mum ɓe yewta ɓe yiwete on kala ko humondir e sattugol feere ɓeyni ma ɗum hara ko tatuwiren ni gas ilakato hara ñande o no hiɗon sonki rewɗo kam on wo hiɗon sonki ɓenna he faaɓe ɗaccerno kaari en e hajja kaari en ɓen ɗon ɓe ala famondirde few ñande o ko sonko haray ko ɗo noon alqur'ana on yewti en fiimum alqur'ana on indi si tawi hewti fewndo ɗo ɓenni wayno fettu sigaga baynihima fabasu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma inna allaha kana aliman khabira on ni so on huuli lurral ngal hakkunde maɓɓe ma hara ɓe lurri ha on daari on tawi fewndo ɗo lurral ngal ɗuuɗi haray koyo mawɓe suka on immin goɗɗo e mawɓe suddiɗo on immina goɗɗo hakam hara ko neɗɗo ñeeñuɗo annduɗo kala ko sariya l'islam yewti e ko humondiri fi dewgal ɓen ɗon ɓe fotta ɓe yewta hakkunde maɓɓe ɓe ndaara si waaway moƴƴude ɓenni noon haray ko si moƴƴi ɗum ɗon ɓuri kama ko ɓen inni moƴƴugol ngol haray hiɓe sugini kañum yahu ɓen ñaawgol hakkunde mum so ɓe ndaari ɓe tawi ko ɓuri moƴƴude koyo ɓe wondu hara ko haala hoy koye alana wonana won ɓe waddude hara yoɓe geruɓe joni ka kala haqqe mum e yewta hakkunde maɓɓe ɓe moƴƴina ɓe ndaari noon ɓe tawi ko woni kon hakkunde maɓɓe ko piihum sattu kum ko waawata waawde arangagol hakkunde maɓɓe haray koye ɓe geru kadi ɓe seedira hoore no moƴƴiri ɓeyni jooni noon haray no woodi kadi piiji bonɗi ɗi neɗɗo on duwa évitude foti jongalleejo on foti kañum sonnaajo on ko waawata kon bonnude fof dewgal ngal hara no yaawi sut ɓeyni honɗum ɓenni atta harrudu ko dogugol an e ɓeygu ma e moodi ma on sonki tun hannde bimbi weeta an sonnaajo on fawa yalta ma gorko on ƴetta saku mum fawa yalta haray ɗum ɗon solution heɓaaki haray na noon diina ka yewtiri ma ɗum hara kon heɓi yimɓe ñaawooɓe jooɗon hakkunde mum waɗon ko innete kon fenaande kala fena fewna fino heɓira goonga ɓeyni ɗum ɗon kadi ko probléme mum adday kum e cergal ngal hara no yaawi surtout hara ngal humondira e ko yowiti e gandal ɗum ɗum albadil wattitugol yewten haa mi ndaara mi tawa mi alaa heɓde goonga mi yaltina en mawdu wonɗo o yewtude fof mi bugoroya en no ñalaande kaari hitaande kaari hiɗon waɗnoolan ɗum e ɗum hara ko ɗon jooni wonɗo yaarde acci ko wonɗen ko yewtude e hoore mum ma gorko on ba sonnaajo on ba ɓe fof ɓe jooɗo ɓe ene kala ko responsable o naami woni responsable joni karama koɓe ronki jama on onon ɗiɗon yewti ha on ronki joni woni admu tafahumu kulliyan famodiraka tet ɓenni haray ko hekkitoto ɗon honɗum ko fii cergal ngal karama koɓe inni ko innete cergal ko fas aqdun sahihun wa bi sifati talaqi ma al asl ko firtugol dewgal humanongal sellungal ken e sifanongal duwa noon firtireede e wondugol kadi e anni e kañum gorko on e hewtano yay timmu yeeso ɓurte laɗɗinɗingol ko faanduɗen konno amma noon ulama ul luga jannguɓe luga mbayɓe hinnama ko honɗum innete talak honɗum innete cergal kamɓe ko ɓe innen ko
huwa babu fasalin li kulli mashru'in naji ɓenni wo ko dambugal perdi kala projet eɓɓanoɗo si tawi woni angi ɓeygu ma hiɗo mbarno projet newgol ɓiɓɓe mo ma hiɗo mbarno projet iɗon fuɗɗi darnugol suudu ndu lannali cergal ngal naati ɗon haray hannde kadi ko innete ko fasal naati ɗo foppu boni kono ɓenni huwa babu fasalin li kulli mashru'in naji ɓe tawde l'islam ndaari tawi lorra no waawi heewude e phénomène cergal l'islam on acciral ɗum ni waɗani gorko seedo wonge ɓeygu mum sartiji ko ɗuma ɗin ɗon timmi e hoore gorko on wo si accitugol ngol sella ɓeyni ko sartiji jeeɗɗi ɓeyni go on gorko accitowo on hara na forsaɗo yiɗi gorko accitowo on hara tewdo kam accitata ɓeygu makko hara wona suluɗo hara mo mandili haa feƴƴiti hara o annda hay ko woni wolde tati on hara wona sappagol na yonti naatata ɓeygu mum tun ka nder suudu sappo o yaasi on inna kanko o accitimo ko heccitiɗon kadi hara wona jammugol na jammugol ɓarindo jammita goɗɗum inna hikka welay masalan après lando to inna min mi accitima ɓayde innuno hikka welay hara kadi wona campowo hara na e campi o wooli o acciti ɓeygu makko hara kadi wona faljuɗo wonti woola falja inna mi acciti ɓeygu mum après inna a ɓay mi wooli mi falji mi accitima joni en seedi e hara koddi kadi na tikkuɗo fewndo ka o acciti ɗon ara noon nde tikkere ɗo dambugal juutungal no e magga kono ko ɓuri ko raɓɓuɗiɗo ɗo ɗen tikkere nde to inni nden ko hara wonti tikkay haa o yana hara koyeɓe hibbu mo ndiyam so immo o annda ko honɗum o woluno ma yimɓe ɓe yiyetomo ko o woluno wona ko onti monoto kon ɗo tun inna kon joni tagi tigi o hara min mi accitima haray ɗum ɗon si onti naati e ɗum ɗon hara o naati e dambugal cergal joni noon sen inni cergal hiɓe sellitingal kadi e nayyi ngal ara hara ko ngal obligatoire BCD wona ngal ɗo wonde yewtude fiimo ngal obligatoire ngal ɗon BCD ngal ɗon ko si tawi yimɓe ɗiɗo no jombiniri goɗɗo yalti ka diina haray donc obligatoire BCD cergal ɗiɗaɓal ngal ma hara moodi wonti feƴƴinma ɓeygu makko feƴƴini ngal ɗon ko cergal mayde ngal ɗon kadi na ngal wonɗe wolde fiimum hannde wonde wolde fiimum ko ɗe cerle ɗiɗije sakkitoroɗe ɗo ko ngal wona kenenta makruh hara ko añangal lima fihi min addarar hara ko wonde e maggal e lorraji hara ko onti accituni tum hara ala ka tibbi o ngal ara kadi hara ko ngal harmiti onti acciti sonnaji mum fewndo ka fiila e makko ma ɗum hara o yiidi e sonna makko hara sonna makko fiilaki taw e nder ngal laaɓal ngal o yiidi e mum donc haray on ɗon ko meeɗo o ko on ɗon hadis on yewti en inna allaha la yuhibbu zawwabin wa zawwagat allah subahanahu wa taala o yiiɗa ɓen worɓe yiiɗuɓe ɗum tuuyo ma rewɓe yiiɗuɓe tuuyo an ara ka sonnajo ko jaɓirta kaari jomde wo ko fii tun yo yiidu balɗe seeɗaje haray ɗa felliti han e makko na ko miijiɗa ko woɗɗi jaɓa o jomde haray a naati e hadis on ma ko noon kazalika gorko mawɗo on so tawi hara o yii tun hara ko o faala ko dagingol tun ko allah harmini ko on fii honnum o dagina yiidugol e sonnaji on sabu dewgal ngal ɓahimo anndi si yiidi ɗum jomminiral haray no harmi haray tromperie no e mum ko ɗum allah subahanahu wa taala nde yewti en ka hadise gudsi inna allaha la yuhibbu zawwajin wa zawwagat haray en ari innugol sabuji cergal ɗum hara hiɗi ɗuuɗi e wata yewtude ɗi fof hannde ɗuma sabuji cergal ɗin no senditi e hoore piiji ladan hiɗi sendito hara ko honɗum hara ko ala hasbal amar e duuɓi jondidirɓe ɓen hiɗi ara kadi hara sabuji ɗin no yowiti e nokkure kadi hoɗi ɗon no ara kadi hara sabuji cergal ngal no yowiti e duya kadi won ɗon climat on se ginni noon en jantoto ɗum fof ɗum juutay haray ko ɗum waɗi en suɓay honɗum ko ɓuri kon wonde e tumbo inchallah so nahtar min al amari awsataha wa min al makani hayso nahnu fi wal bi'a bi'atina
en subay e duuɓi ɗi faalɗen ɗi yewtude duuɓi concerné en ɗin e cergal ngal suɓen kadi e nokkure nde wonɗen nden e mum e suɓen honɗum e biyamo wonɗen en e mum haray piiji ɗin no senditi worɓe ɓen no waawa wullitade piiji ko sonnaɓe waɗata ɓe sonnaɓen kadi wullito piiji ko worɓe ɓen waɗata ɓe haray sen inni noon e moɓindiray ɗi fof waktu men o yalta ɗo hara e lannaali darsu men o masalan sen ƴetti joni wono ka worɓe ɓen iddandema e duuɓi ɓe capantati haa ɓe duuɓi capannayyi ko ɓe ɓuroto wullitade fof e hoore sonnaɓe maɓɓe ɓen ko wano issaul asrar e wano ashuru bi adami l ihtimar bi adami l ihtiram e ihmalu nazafati lil manzil al israfu li talabatiha ihmalu zawja fi nafsiha ɓeyni ko ɓe ɓurata wullitade ko wonde manna sonnaɓe maɓɓe ɓen no yeeya gundoji maɓɓe ɗin ka yaasi ma ɗum kamɓe worɓe ɓenna a o sonnaji ango teddinalan hannde kadi ma ɗum ɓe ara ɓe tawa galle ɗen laaɓa ma ɗum ɓenna ɓengu maɓɓe no soñjiri ɓe sabu piiji ko ɓe landotoɓe kon no ɗuuɗi no woodi piiji buy ko sonnaɓe ɓen torotoɓe ɗum no ɗuuɗi ma ɓe inna honɗum o sonnajo an haaji makko ala yan hannde kadi ɓay duuɓi ɗum fuɗɗi towude mi timmini cappanne amma noon sonnaɓe ɓen ko wullitoto kon ko hasi kon ko ɓe attoto wullitagol ko innugol o gorko yiɗalan hannde kadi ko ɗum ɓen to jasaful hoɓ ma ɗum kanko sonnaji on tigi o inna honɗum o inna o gorko mawɗo teddinalan hannde kadi ma ɗum o gorko mawɗo haaju makko fof ala yan hannde kadi kanko ko anndi o ko ɓeyguro makko nde e yumma makko on ma ɗum ɓe inna a gorko mawɗo on ka o faala ƴettude ɗiɗaɓo ɗo ɗum holli wonde manna min o faala kala hannde kadi ma ɗum ɓe inna a o gorko an hannde kadi ala hewtude ka galle ka o heɓuno sonnajo ɗiɗaɓo ɗum noon haysi tawi on tino voyage ɓe ƴettota muskila voyage on ɓe fawa e mum ma ɗum honɗum oye ɓe inna o gorko ɗo hannde kadi o yiiɗalan fal mar'atu tashawu bi annaha lam ta'ud mawdu'a ihtimal o inna gorko on hannde kadi o yiiɗalan joni sen ari noon e sabu faala ɓe gon ene yarde e mum hannde hoore sabuji ɗuuɗu ɗin ɗo fof en natata e fensunnagol ɗi en ƴettay honɗum ƴetten inneten ko yowiti kon e nguddan aray si tawi gorko mawɗo woni wudduɗo seeɗa aray prix buyno wawa sorude e nder ɗan nguddan ɗo ko wawata sabimbingol kadi ha cergal ngal ala sifa ɗiɗi kontuɗen ɓawga min ɗen noon hiɗi ɗuuɗi e wawata kontude ɗi fof wona en ƴettu tun innen hannde ɓay en yewti fii nguddan ɗan ɗo en fensu nike ɗan haray ko ɗan ɗo tun haray wona ɗan ɗo tun haray ko won tun mawdu men o hannde ɗo en yaaru ɗo tun haray no woodi mawduji bus kadi yewtidi ko yowondiri ko wonata sabu ha seede hara wona nguddan ɗan kadi wono kontirɗen ɗigaɗi yahay ko yaata calɗi 17 ha ko fayi Allah subhanahu wa ta'ala ɓay fuɗɗi en yewtude fi nguddan ɗan ko inni ko la taji al yadaka maghlulatan ila unuki wala tubsitha kullal basti fatahuda maluman madhura ɓeni wata ƴetti junngo ma ngon fawa ka dande ma ɗum ko holli awa wotta ƴetti junngo ngon mara dow a yaltinta hay fuska jiifa ma ley okkitira yimɓe ɓen ɓeni noon kadi ta ƴettu ko marɗa kon fof okkitira a wontay hannde kadi sabu gañ billama e abi hurayra illani en hadis ka sahihayn o inne ma min yawmin yusbihu l ibadu fihi illa wa malakan yanzilani min as-sama yaqulu ahaduhuma allahumma ati mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ati mumsikan salafan ɓeni wonali ñallal si wona malaikaɓe ɗiɗi tippoto ɓe iwaka kammu ɓe inna allahu men torikema kala neɗɗo yaltinde e jiifa mum okkori goɗɗo goo ma okkori sonnaji mum ma ɓeygure mum nde meɗen torima ya lontinammo amma noon kala marɗo o wuddiri ko o jogii kon o wuddirani ɓeygure makko nden haray men tolikema allah subahanahu wa taala ya perdi mo joni en anndi la budda min al infaq ko be nafgen sonnaɓen ɓeɓe on aya ɓurano o inni honɗum
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم wonde manna Allah on ɓurni worɓe ɓen e dow sonnaɓen sabu piiji ladan o on ɓurangal ko immorde ka Allah e landotako ko fi honɗum e landotako kadi kayfa sina karmakoɓe gono natane e kayfa on seeɗa ɓeni ɗon ko goo ɓural goo ɓural ɗiɗa ɓangal honɗum wabima anfagu min amwalihim e ko nafko toon kadi e jawle mon ɗen tawi woni en salike nafgol jawle men ɗen e hoore ɓeygure men ɗen haray en jatti ɓural gotal ngal Allah subahanahu wa taala okki en e dow ɓeygure men ɗen joni si ɗum ɗon noon ari guddanɗan en salike ka nder galle hiɓe suti hiɗa mari a okkata tawi on ala probléme wo ala tawi on ti noon no mari hara okkata ko ɗon probléme hoy koye fuɗɗoto ara honɗum almusajaratu fi kulli wakti ara honɗum sonkugol e saa'i be saa'i sonkete ko sonkete ko noon ko fi on ti no wuddi kono ɓe wowlata a yaltita e ɓe paɗenaɗo so lete o wallini suuseti jiɗin ɗo ɓe wowlata ɗo ɓenna koko wonɗen sonkude ko fi on hokkata donc ko si tawi en jaɓi faamugol faamen ɗon heña mawɓe men fuuta ɓe maaki ka goro hum ma yaari wo gere hum ma iwrata ɗum sonko ngo waɗi ara admul inayati bi shu'uni zawja gorko nginna joni min o sonnajo son jilan ara hande kadi o wattanta yiile makko ɓay ko sonko tu won ɗon si ɗum ɗon ari ara honɗum adamal ihtiram angal teddungal ka sonko woodi ñande o ñande teddungal waɗata ɗon ɗen heɓata hikkito ɗon admuttuma anina wa saadal insaniya har hande kadi deejere ala ka nder galle deejere ala fes ara honɗum mararatul aish yatafakkaru fil firar ara ha hande kadi ara gorko on gurdam makko ɗan kanko e sonnajo makko on haaɗimo ara o haaɓi gurdam ɗan few hara o faalaka hande kadi miijitagol fof sina ƴettugol cawɗum makko kum yalta ka galle o wejjiti honɗum o wejjiti himo wuddi e hoore goɗɗo mo do duwa nafɗude sabu nulaɗo sallallah alih w sallam o makani e hadis ma halaga nafsan illa wa fataha laha babari o dagali wonki wosina o udditaniki dambugal arsike no wawa hara sonnaɓe ma nayoɓe ɓe jogiɗaɓe hara Allah subahanahu wa taala no feƴƴinirde arsike maɓɓe on e télé mama an ko a wasita ko an woni intermédiaire fino arsike maɓɓe on hewtira a kuppi ɗum ɗon haray arsike o ɓen ɗon on no kuppirde hellama yaarira hella nokkugo kaɓe hendoto ɓay arsike maɓɓe on inchallahu sakkata ɓay kaka Allah on hewri hara heccito ɗon honɗum admul istigrari wal amni hara hande kadi deejere ala ka suudu hara hande kadi goɗɗo ala ñiiɓude ka suudu ko naata tun doga yalta sago ma si a waali harayɗa hawji no weetira fino immoɗa yalta hara kola gooto no goɗɗo hay sonnajo ma inni hande kadi himɗa ñiiri ñaame harayɗa huri tun hiɗa yurno ko fewno wontuma arata ha naaten e ko ɓennata babu zihar on ti mono ha nannintina ɓeygu mum e goɗɗo ma mono ha woota e hoore ɓeygu mum ma bono ha sikkitata ɓeygu mum e goɗɗo ara ko ɓe yawɓe waɗa huɗodira ko ɓennata kon alli an ma debbo on tigi haaɓa ha o inna honɗum o inna joni min mi faala sottude hoore an ko ɗum ɓennata babun alhol ɗum ɗon fof aray ko mawduji juutuɗi kono aray ɗi hatojina no gasa en hatojina e majji yeeso joni noon seedama mi seedama ko honɗum hikkoto ɗon ko edda on aray kala sonnajo seedaɗo simo duwa jooɗagol edda tawi woni ko sonnajo fiilotoɗo haray edda makko on ko fiilayeji tati si tawi woni ko sonnajo mo duuɓi mum fanɗi ma hara ko mawɗo accutuɗo yigol ella mum haray on ɗon ɓenda ɗiɗo heɓe waɗani ɓe lebbi tati si tawi woni hoore ka seedaɗon hara sonnajo on ko rondiɗo haray ko ha o tuma o jibini o haray o yaltika edda makko si tawi noon woni hara moodi makko faati haray ko lebbi 4 e balɗe 10 si tawi woni harana kanko e moodi makko hoɗiɗi ano yi faatunde moodi makko
daytun o nani haysi feƴƴi lebbi nayi ɗum e balɗe sappo ittande makka o nani ɗon ɗen haa timma balɗe sappo haray himmo duwa heynaade so o nani noon o jooɗike haa balɗe sappoje ɗen feƴƴi haray ɓe heynagol ngol yani e hoore makko haray ko aasim haray ko jumpuɗo riwaji abdoullahi bun bas ka edda ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yewti en kadi ko honno eddaji ɗin waɗirte si tawi woni wawaka fottede ha en waynodiray woni e onti noddu mawɓe moko baaɓe inna joni min e ɓeygu amme yewti ha min wawali fottude haray joni ittande ma ñalande hande nden mi joƴƴinimo edda waɗana ɗum seede moko baɓɓen anda fimum kañum sonnajo on o anda fimum haray sonnajo on o wonay ka galle ton o urno o paro o rewa yeeso moodi makko nder ɗi eddaji haɗaɗi ɗi lebbi tatiji ɗin hewtude si tawi moodi makko wawa yiltitade artiramo ka galla ko ɗum haray ɓurano yewti en hakkuno min haysi sakantu min wujudikum wala tudaruhum litudayigu alayhim haray ko yon hoɗinɓe nokku ka hoɗuɗon ɗon sabu hoɗuɗon ɗon ko ɗon hoɗin tomɓe haray noon wo tawon ɓittinan ɓe haray ɗum ɗon noon no juuti ɓittingol ngol haray ko kala andi ko haa hon to añe makko wondi duuɓi 5 duuɓi 10 duuɓi 20 haray hannde kadi a waawi anndugol ko honno waawirta wondugol e makko no moƴƴiri ka nder gal e jooni noon cergal ngal ari si ngal ari ngal lanni feƴƴude haray ko iwtirta ɓaawo maggal ko honɗum ko muskilatum tatawalladu minhu ko probléme ji ara ɗin kadi kalla lakki ara ɗin ɓaawo cergal ngal ɓeynninde tawde ka dewgal ngal humeteno ko ɓe inni en ko sunna nulaaɗo e ko jokki en nan jooni si dewgal ngal iwi haray ko jokki ɗum ɗon kadi fof iway woni haray ko ngal pawano ko honɗum ko ala hubbin wa mu'akhatin wa silata rahim koye dow giggol e dow musidɗo yaagal e hoore jekkere en nan winnayi komo kaaw jombi mo yaaya maɗum mo bappa e mo baa mawɗo joni si onon ɗon on talli haa on wawali fottude on formay woni ko innete kon équipe ji ɗiɗi ka nder famille goɗɗo yiitirana ɓaawo rewɓe sonnajo on woɓɓe iwtira ɓaawo kañum gorko mawɗo on ka galle aray hannde kadi ɓen ɗon ɓe hollindirta mboddi onon ɓe waɗuno ko jokki en ɗan e ko rewi e sunna nulaaɗo onon on jaɓaali faamondirde haa jooni ɗum ɗon iwi haray hannde kadi iɗon noddude yimɓe ɓen e hoore honɗum e hoore taƴugol enɗam ko ɗum ɓeyni wa min ahtariha silaturahim taƴugol enɗam ɗam haray ko ɓe woola tun fi ceerno kaari ɓenna perto minen on jombuno jiwamen o dankotaka ɓe woola fi sonnaajo on tun inna on minen min jombunon on jottako e dewgal donc taƴi andi tan noon nula sallah sallam ɓe maaki on ɗum la yadkhulul jannata gaati naatuta aljanna taƴuɗo enɗam kalla lakke hikkitotoɗum ɗum honɗum ko tasharrudul awlade wa harabul buyut ay ko fof kadi wonta e pan si tawi woni pay kum tosokum ka fufandi ɗon fof kum hulay nene e baaba si fuɗɗi jantude seeɗa hannde kadi ko bemmum hulƴinirte si tawi ɗon joni annenejo on a moobimo o yalti on fawi pawle on yalti ay o waynaki baaba on maɗum an baaba on a ƴetti cawlum ma a yalti haray si aroyi saayi ɗon ko hulata o ko baaba feƴƴi on ɗon saayi ɗo yo anndude ko on ɗum oɗɗuwa wadde se wattanaali yiili haray ko ɗon perdindi naatata jooni noon anndude enen worɓe mawɓe haray ko enen woni go e responsable fii ɗum ɗon wuli tabiyatil awlade ko antuwa newde payde ko wattangol yiili ɗum sabu nula sallah sallam ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kala mon no aynina kala mon kadi landitoyte ko ayninano kon ñande ba probléme hikkotoɗon ɗon ɗen ko yowiti e talla lakke cergal si tawi woni yan gorko mawɗo jombunoɗo sonnajo on komo Allah yaajini feere mum si on seedi haray a tawimo kadi ko ɓe innata on ɗum haqqul miras haqqe ndondi on andi toon si ɗo wonduno ha Allah waɗi ko saati hara ko an attimo
haray sonnajo on si jawdi ma ndi sendoyama si tawi himo mari ɓiɓɓe haray himo mari nayaɓal e nder jawdi ma ndi si tawi o ala ɓiɓɓe haray mo mari si tawi himo mari ɓiɓɓe haray mo mari jeetaɓal e jawdi ma ndi so mara ɓiɓɓe haray mo mari nayaɓal ko jawdi ma jonno si tawi ɗum ɗon fof waɗi haray aɗa yima ko ɓennata kon kadi haɓɓul miras haɓɓindon ni jon noon ko honno wawirten haɓugol cergal e nder galle ɓay e ndaari en tawi yowiti e maggal lorraji iwray ɗi nokkel ɗin fof o wawata fottude e yimɓe seeduɓe hannde ko hasi kon goɗɗo ƴetta ɗum ak juuɗe mum no fewtina ɗo inna alhamdulillahi rabbil alamina battimi seeduno e kaari tantini si tawi ɓiɓɓe no sori hakkunde toon ɗen joni ɓe inni ɓe yewta en kayfiyatu muharabatu ko honno goɗɗo haɗirta fi hara cergal ɓattaki e nder galle makko ɓe inni gogo on haray woni jongalle on woni sonnajo on ko ɓuri e haanude hara ko al ilmu wal amal bi kitabillahi wa sunnati rasulih hara on tino andi o gollitira kadi ko windi e deftere Allah nden e sunna nulaaɗo on ko ɗo noon waɗi si en yettoto hadis mo nulaaɗo maako noon ka fuɗɗode fiɗa jombude ko ɓe maaki ko falfar bi zati din ɓe inni suɓu marɗo diina tari batti yadaki joni sa heeɓi neɗɗo hara ko a sonnajo a heeɓi neɗɗo annduɗo diina haray si tawi woni o yiiɗima o yiide o waɗane ko diina ka yamirmo kon o waɗane kaddo o hoore ɗon si tawi woni a waɗi haa o waɗi toon ɗen piihum gokkun ko wawatama añirde hay so añima haray ko be o waɗa ko diina kan yamirmo ko yo waɗu hoorema kala ko diina kan yamirmo yo waɗu hoorema haray ko an sonnajo on kadi woni ko gañoto si tawi surtout hiɗen anndi sariyaji ko yowiti e fiddewgal ngal ɓenni piihum ɗiɗaɓum ko raɗorto ɗen kon cergal ka cuuɗi men ko yen wakkilo jantoɗen inde Allah subahanahu wa taala ka cuuɗi men jannen ɓiɓɓe men jannen fayɓe men ɓeyni baytun la yuskaru ismallahi fihi la yahlu min achayatin suudu ko alqurana janggetake e mum haray ndun ɗon seedata e cheytan haray ndun ɗon ko cheytaniji tum mooɗi toon ko photoji ko statut o lesakoy haray onon ko ono e cheytani woni hirude ko ono woni waludude haray ɗon ko manque ɗo wo koye goɗɗum bis o yahinna mor cheytani immo wallito on haray ɗon on nge huɓɓi nuraɗo sallah sallam hiɓe yewten e hadis ɓe inni mi yewta yo mi jonna on code mi jonna on secret mo onon worɓe ɓen mo wawa toon gollitirde e nder suudu hara cergal ngal waɗaali ɓe inni gogo on haqqu zawjatina aleyna haqqe sonnaɓe men e dow men ko an tutim ha ida taimat wa taksu ha ida ktasat wala tadribul wajh wala tuqabbih wala tahjar illa fil bayt rawahu abu daoud wonde man an gorko mawɗo ko waɗɗima e hoore sonnajo ma on ko ya ñamminmo simo weelama ko ya itti dépense jonnama o ñaama ha o haara holtinamo si o holi ɓenni wota piimo ka yeeso wota kaanimo wala wota taƴimo kadi si wonnaka nder suudu hay hange ɓeygu ma si ɗon pooɗi hara fen ɗon on iɗon pooɗodira e hoore piimum on fotta fen ɗo hay yaltuɗon yawɗon ka jama si jama on hayni ke on no duwaka andude goɗɗum no ka nder suudu kono si tawi an sonnaji on ɓennima toon on to moɗima on min mi andati on heeɓi lewru ni min ala e yewtude gorko mawɗon wa kadalik hara on waɗali sunnanullah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓeyni sen gollitiri oɗo hadis haray oɗo wawa en ñawdande piiji buy aya ɓura noon le ko yamiren ko honno lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wonandema laatani ko en ñentingol sunnanulaaɗo on en lagadi kana lakum fi rasulillahi laatani ko en nulaaɗo allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun ñentinnal moƴƴal liman kana yarjullah wal yawmil akhir kala on jortiɗo ñande darngal fottogol e Allah subhanahu wa ta'ala o janto kadi inde Allah e ko heewi donc haray aya ɓura noon no yamiri en ye en ñentim sunnanulaaɗo on kitay tum woni hiɗen felliti wonde manna e wawa fottode Allah subhanahu wa ta'ala ma hiɗen faala fottode e ɗulle hiɗen faala fottode haray ko en obligé gollitirgol joni sen ari kadi
fii no haɗiren cergal hiɗen duwa ndaarde ko honɗum la sallallahu alih w sallam wondirno kanko e sonnaaɓe makko ɓeyni ɗo ɗen kana rasul sallallah alih w sallam yahish ma zawjati iɗon anndi nulaaɗo sallah sallam ɓe jettuno sonnaaɓe buy kono mbiɗo ɓuri tamjinaade en fonta e defte heewde e wawata yiwde talaaɗo rasulillahi ma kaza wa kaza ko onno nulaaɗo seetirno kaari e kaari donc ɓe nganndi haray ko neɗɗo muññiiɗo haray ɗen duwa ñentinde sunna makko ɓeyni noon haray secret ji ɗo joginooɗin ko musaadata hinna fi amalil bayt hari o wallayno ɓe golle cuuɗi golle ɗen ka cuuɗi ɓe arno ɓe lanndino aicha radiallahu anha ɓeyni nene aicha ko honno an e nulaaɗo sallallah sallam wonir ɗon ka suudu nene aicha ɓe maaki kana rasul yakunu fi mihnati ahli hari nulaaɗo no wonayno ko tawri kon e ɓeygure makko nden si ɓe tawi miran hoyno layɓeɓe walla ɓe ɓe lawɓa si ɓe tawi suudu no fitteɓe walla ɓe suudu no fitte ɓeyni piwum jawabum ko wawiten kun kadi wadde fi e reenu fi raɗagol cergal ngal ka galle men komu laata fatilahum ko ndewanagol sonna ɓen ko ɓe ndewano ɗen ɓe seeɗa hara en wonani sakkiɓe feere hara sen inni ñaari ndo atay ma waɗen honɗum ɓeyni al adlu bayna hunna si tawi ɗen mari sonnaɓe jo kadi haray ɗen duwa nundude hakkunde maɓɓe haray si nunɗal ngal no woodi an e maɓɓe on hoolodiray so on hoolodiri haray ko wawɗa ɓe yewtude haray no wawa nanade enen nulaaɗo sallah sallam kadi piwum jeɗɗaɓum kumɓe wonduno e kume mum ka suudu ko isticharata hinna waɓɓe ɓuulu misorata hunna ɓe landotonoɓe feere ɓe jaɓayno kadi pehe ko sonnaɓe fewjanaynoɓe ko donc haray enen kadi ɓen duwa wadde ɗum hara naye wonde e sonnaɓen ɗo hara siɗen mari programme hara ko woɓɓe goo ɓe nanirta ɗum ma hella ka nder famille ji men ɓe nanirta moodi mon no faala senagol makka hikka ma moodi mon no faala darnugol suudu haray ɗum ɗon wata moƴƴinde wondigal kazalika kadi sonnaɓen noon hara naye ɓe innu ko wonde man nakko e hoore worɓe ɓen tun fewti ɗum ɗo si yewtama haray ko gorko e debbo fof haray no duwa gollitirgo ɓeyni piwum jeena ɗum ɗum kadi ko ilanol hoddu ko ɓe feññinanen ɓe giggol ngol ko tawi ronka sonnaɓe men ɓe andintingol ɓe ñande o ñande hiɗon yiiɗi ɓe inna a hande vraiment miɗo yiɗima séri min hiɗa ɓurani lan sonnaɓe ɓe mi yiyata ɓen fof ma hiɗa ɓura lan sonnaɓe anna allah ɓen fof ɓay ko a woni ɓeygal sifa ɗum haray no moƴƴino wawaɓe weltinde ɓerde ɓeni piwum sappaɓum ɗum ko to hammul afta hinna o hafawate hinna ko ɓe jaɓen koɓe faljata kon e hoore men bani adama ko hewɗum faljugol ɓe wata indire kala koɓe waɗi o e hoore men wonde manna ɓe tewi e piihoy koɓe waɗata ko yowodiri e bungo kadi ko ɓe jaɓanen ɓe ɗum ɓeni piwum sappo e goo ɗum ko alwafa ulahunna ko ɓe hunnanen ɓe aadiji maɓɓe ene maɓɓe en aadaji aadi ko jaɓen hunnen aandi hara en firtaldi hara en wejjitaldi kadi eni piwum sappo ɗiɗa ɗum kon kadi renay kon kon fi taccergal waɗo ko takrim hunna watta asis sigati hinna ɓe en fasin teddinen ɓe mawninen ɓe holnen ɓe kadi e hoore maɓɓe fellintinen ɓe wonde man nayi ha joni giggol ngol wonande ngol maranɗen ɓe ngol hingol lutti hiɗen felliti kadi wonde manna giggol ngol ko duɓ e ɓeyni sappo e ton e itta u azawji haqqe al jasadi ɓeƴƴoniten sonnaɓe maɓɓe sonnaɓe men ɓen kadi haqqe ɓalli ɗi so tawi woni hara ko neɗɗo mo ala tuuyo haray on tino duwa rentade e mum hara wawali wejjitugol sonnajo mum yontere nden fof ma lewru ndu fof haray ɗum ɗon kadi no ƴewya ko addoyta sonko ko wonti andata fi mum hara kamɓe ɓe wolata ɓeyni piwum sappo ene ɗum ko sitrol umurul hasati ɓeyni hima ko ɓe hiɗen mari ɓeynayi ɗo eɗen mari jardin secret kala men no mari probléme mum mari hakkude mum e sonna mum hara ko secret haray ɗum ɗon wona sonnajo on duwa kon feññinde wona gorko on haray ɗum ɗo fof no wawa reenude o haɗata cergal konkana en ko dammugal ɓeni noon amma noon sonnaɓen ko honɗum kamɓe kadi ɓe duwa hertorade e fii ɗum ɗo e nder ɗiɗi kontuɗen ɗo ɗen kadi ko woni kon spécial e hoore sonnaɓen ɓenni ko si tawi woni gorko ma mawɗo on ko jooma métier himo golla sa ari haray wallitamo golle ɗen wallitoɗamo encourage amo hara naya jooɗo sutuɗamo kanko emo golla emo tampi ma hara haaji ma ala e makkotode ɓenni kadi ko be an sonnajo wona muññiɗo
e si tawi gendo ma on hara no faamina joni si tawi woni woni nden ɗo Europe hara sonnaji on no gollude gorko on no faaɗanimo hara yiɗon duwa wattande yiile hoore mum hara yiɗon anndi hiɗen fof hiɗen anndi pellet wonde manna dépense jinin ko hoore worɓe ɓen fawi kono si tawi woni hara gorko on no sattira haray debbo on no duwa wallitaade gorko on e hoore ko sattanimo ko e wallitomo kadi fii golle ɗen ka nder cuuɗu e honɗum e jaɓalngol moodi makko kala ko o faala waɗude e ko yowiti e kulol allahu subhanahu wa ta'ala hara o sattinanaale mo fii telen makka deweɗen min sa waɗa ɗum ɗo hara enen min ɗo mi wakkilaaki hara ko yo sattina gorko on e hoore waɗugol dewe allahu subhanahu wa ta'ala aray joni min joni tawi konngol ngol oustaz aboubacar aray sono woodi ko ɓe ɓeytana en ɗo kañum oustaz amadou ɓe ɓeytana en ɗo seeɗa ɗo en heɗade si question réponse assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu adara men salmini on min jarni on min du'anike on ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ano yon ko yoɗɗon ɗo kon ko balansimoɗon yawmal qiyama e kala kadi heɗitiɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeytiɗon kon alana moƴƴere maɓɓe ka balansi maɓɓe yawmal qiyama ara e mosiɓe enen ɓe heɗitiɓe en nani ko yewta ɗo ko wayi noon ko jonde nde wayni i ɗuɗɗinen ha ɓuuta aray ko wi noon konko haran itagol ngol no moƴƴi gontigol ngol ɓuri moƴƴude nani ɗo muskilaji ɗin fof ɗo joni ɓe addani en ɗi ɗo ɓe sensitani en ɗi haray noon joni hara en yiɗo joni ko nokkeri ɗin ɗiɗi fof jaka na nokkun gotu haray ko adi ko ɗota ko yewtetta ko wiyeten ko muñal hakkundeji men il faut muñal ngal naata si muñal ngal naatali en wawata wondude en wawata gollitude kala piiji ko duwanoɗen gollitude saabu noon nani ɗo koɓe makiɗo kon joni tallal lakkere si sertama ɗo kon ɗiɗe woni ka cayɗo iɗe reeni ɓiɓɓe ɓen ko honno wa'ata ɗon naɓɓen ko honno wa'ata gorko on kadi ko honno wa'ata haray ɗum ɗon ko en ɓeydu muñal ngal moƴƴa noon haray kadi hakkundeji wo enen ɓuɓɓuji ɗin koɓe moƴƴin sikkitareji ɗin hakkunde maɓɓe sikkitareji ɗin hara naya goɗɗo yiwtu goɗɗo no yeɓɓi goɗɗum on tigi ara ɗo sikkito waɗay goɗɗum walla sikkito waɗi goɗɗum accu ha yiyana gite maɗen ko laaɓi pos si naata e hunde nden haray ɗum noon kay ko hikkiɗon kan kadi haray ko jama on no duwa accugol janfodirgol janfodirgol par ce que ɗo a yiyay ɗo mo kala hara no formi goɗɗum hara o to anda ayi suwa gorko on ino faala ɗumbude walla ino faala darnude galle kono hara yeetaki debbo kan no faala darnude galle hara yeetaki gorko ɗi piji fof si ɗi feeño yi ngal wonta yimɓe le si ɓe hutondirinde wootere ko moƴƴinta hakkunde maɓɓe kon sattay sabu na tuma hewti wande kadi on tigi sikkirɗo ko ya wanno yan tuma kon kadi woni ɗum ɗo kadi haray noon yiɓaynamen toon yewtude meɗen joɗɗin ɗo karankoɓe amen tedduɓe ɓeɗo ɓe jonnetaɓe konngol ngol kamɓe kan no woodi hara sigi seeɗa ko ɓe wattanta en hara e ko banggal ko ɓe yewti ɗo kon ala ko Oustaz meɗen Ahmad Sadio Ba bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allahumma wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh non ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala duwaniɗen nelaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en weltanno Allah subhanahu wa ta'ala en du'anno nelaɗo makko on ɗen weltanno kadi du'anno nangal heɗitiɓe ɓeɗo yewtere eɗen toroyal jeeyaɓe ɓen heɗito yewtere ɓe ƴetta ko moƴƴi kon e yewtere nden ɓe gollitira
haray ɓeeɗo dawniɓe kadi ngal ɗo gollal e oɗo nokku wiyeteɗo laawol kisal fiino nde ɗo hunde yaajira no oɗo nema Allah yaajira no kaaɗo diina yettora no yimɓe ɓen andintinire ɓeɗo kadi en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗan ɓe joddi ɗeɗo golle maɓɓe ka peese maɓɓe moƴƴe yawmal qiyama haray so ɗum yawti inchallah ustaji ɓen ɗo makani en ko makete kon e nder nde ɗo jonde way ko haani ɗo kon ko yen hikkin ɗo kisal lande ɗen e yer lande ko Allah subahanahu wa taala newnani heɗitiɗɗen hewtinaɗo kon ɗen toro Allah subahanahu wa taala hawrindinɓe kadi jabagol lande ɗen ko nafata enen heɗitiɗɗen e kamɓe on ɓe jabade ɓen fof aduna e lahara haray fiiɗe ɗo dewle ɗe ngannduɗe yewtede nokkeli ɗin fof piiji ɗen wata sertude mum yiɗuɗen wo añuɗen wo sabuna ko Allah subahanahu wa taala waɗi en mukkilaji wonɗi toon ɗin kadi koye ko doriyeji makko kono ko ma wonden e majji hay goto ko on tigi laaɓi haqqille o wawata feƴƴande ɗi on tigi towi gandal o wawata feƴƴande ɗi ko jogii kadi jawdi o wawata feƴƴande ɗi sabuna ko yimɓe ɗiɗo goto ɓe heɓire sengo ɓe wona haa ɓe yetto ɓe helli ɓe hawtindire ɓe inne koɓe moƴƴin fuwaye hoɗo ɗal ko fala fuɗɗare goto ɓe no ardi e jikkum mum e needi mum haray ɗin ɗon ɗoyoɗi hawtondir haa ɗi luttude haa lajjal tawdaɗi ɗi ƴettite haray muskilaji feere ala ɗi yanayi kono ko ɗin wiya yo muññe toon ɓe yewti en ɗo piiji ɗi yewte ɗin fof hannde kadi ko waweten ɓeydi ko si landeno toon oustaz aboubacrin kadi ɓe ɓeyditani en ɗo fii hunde himmonde ko woni kon ko amana hay nokkeli heewɗi hannde wonande noddeteɓe tawegol ñaawoje walla yewtereji hakkunde refindirɓe kacca e tentika wonɗen ga ɗeɗo ley ortoɗɓen aray nokkeli fof a ndaaray tawa piiji ɗiɗino toon o amana angal hoolodiral ngal adamul amana a tawa e ɗum hino toon memmini muskilaji ɗi suwa goɗɗo e maɓɓe suuɗo golla goɗɗum tawa oɗa annda ko way wona gorko on ɗo wonda ɗo duuɓi ara himo wullito ala e marsude wiyomo ndeya ɗo haa ennoyamo hiwroyaade mawɓe o yaha wona yontere ɓeygu makko nanta ga o jumbi donc hara jakka yo ko wiyayno ala kon résultat o yaltiroya toon o alano ga ko itta dépense mais o jombiroya goɗɗo tawa ɓe hollodiraali ɓe yewtaali ɓe diisondiri hay si ɓe ronko fottude si waɗɗum ɗum ɗon wawata addude naɓidal haa mi fillanama wonduɓe ɗo e sonnajo mum ɓe yangori ɗo haa ɓe yango gorko on no wulla tun dépense ala e timmude kono e ɗo haa tawi o wayri toon duuɓi lima makko no wulla tun no haala e ɓe yiitu ɓe fuɗɗino toon suudu ɓe yangodi e mayru haa ndu ronku gasude ɓayɓe nandi salaire mi annda si fof no wayi o pari ɗo kono araymo nanɗa o ko simmiki yoɓete fayedda ko e dépense makko on timmata joni noon sonnaji on kañum no e nder ko économise ayno kon mo économise no haa mari 5 000 euros gorko wino yaade euro yo yumma makko ɓaaɓe neli haa ɓe ronki yo ɓe yiidu o yahaali yo yaw noon o hiwroyoɓe o wi kono ko yer kaasi ɗin no maƴ sonnaji on ƴetti no marno 5 000 euros inni gasi jooni du suudu ndu fuɗɗino ɗenɗa woni duuɓi e ronkuyo sottu joni ɗa Allah waɗiɗo yawde toon ƴette ɗiɗo naɓoron gayntano toon en ndu suudu ala ten hootiɗe mari ka naate o inni ɗo o yaha o ƴetti 5 000 euros on e woni balɗe ɓeygu makko nani ga o jombi on toon ha ñaami ɗi fof o arti
suudu gaynta ka hunde waɗaka hina o jombi o waɗi welo ha vacances o lanni o watti anda ɓeymo makko nanino wondema o jombi fanke bude wala nanumo kadi o jomboyey so yehi artoyɗo o woni balɗe o huɓɓi ŋañade yeeso ɓeymo makko o inni enen yawno ɗo fuuta lagine ɗo ko haaju ɓeymo makko wi ko on ɗum tigi on sa yahi ɗo ɗo waɗinta yiɗa ko a yiɗa o wi ko on ɗum ɓori ɓe waɗi naali on toon ko yiɗa Allah nandi ɓe yahi ɗo ɓe forsilan haa ɓiɗɗo yayan ɓiɗɗo kawanno ɗum nu gari haa ɓe ukkidiri men ɓe jombini lammo o wi ha bo wi o Allah hawrindi on o wi ko on no way noon fi suudu ndon ko yawnoɗen ɗa kon on duñani en seeɗa o yimi heɓaali feere ɗum ɗinɗi o naali hay ɗum e ɗum muskila men ni ɗon haa ilande ma nden ñande tawi yewtoɓe gaynta sabuna noon amana on o iwi ɗum ɗon noon ne jeeya eko wonta hakkude resindirɓe amana iwi toon tum siga e amana on si iwi toon ara yeeso toon welataki donc on ɗon probléme eno hakkudeji men walla siko sonnajo kadi wona ɗo moodi makko no waɗa piiji fof imo golla salaire hum tosokum kono ñande gootum nane imo soodi terrain to o gayni darde terrain hara moodi makko annda on ɗon kadi ñande anndoyo aray amana wonta ɗon hannde fof walla moodi ma sooda terrain symphonie an sooda goɗɗo cimenterie ɗon kadi mo bee mon le terrain mum on ma darne ɗon kadi ilande ma nden ñande welataaki e si ɗum yawti hunde ɗimmere nden mi gaynto ko ɓe yewti en ɗo naane ka nafaɓa ɗo kadi muskila molnaɗon ɗo e ɗe leyɗe ɗe wonɗen ga sabu no ɓe janngani en aya on ko Allah daali bada auzubillahi min cheitani rajim arrijalu qawwamuna ala nnisai nde Allah inni worɓe ɓen no jogii pouvoir e hoore suddiɓɓe o justifino ko fii hon ɗum waɗi so warri noon wona fii ɗum ko gorko on heɓinta ko debbo on jibinta la o wanno justifino sina ɗum ɓe fof ko ɓe neɗɗo e neɗɗo wonti ki oɗa jogii ɗin ko kin oɗa kadi jogii kono inni ko bima faddala allahu badahum ala badi ɗum ɗon ko kanko tewi fasti waɗi hay gooto wawata neɗɗude so Allah muuyi ko sa faala jaɓa heɓa moƴƴere ka makko sena ɗum sa salike loroɗa aduna e lahara d'abord ko min deesiɗi taw ɓurnugol gorko on e hoore sonnaji on ɗimmon ɗum noon wayni ko waɗi ma anfaqu min amwali sabu ko ɓe dépense kon kadi jawɗen ilandema ka jombugol e jammugol ɓe ƴetta e tawata kon kadi ñande o ñande kamɓe wallinta dépense kamɓe yoɓata loise kamɓe yoɓata facture ji ɗi joni noon si ɗum ɗon yahi ha sendama kadi waɗama 50-50 anda tun pouvoir ma on a ɗoytanima hoorema donc ka leyɗe noon ka wonɗen ga ko ɓuri kon kadi ɗin muskilaji heno ga gorko on inna ɓa debbo on heeɓi golle ɓe fof ɓe gorko on golle a debbo on kadi enna min kadi mami golla enna bon a gollay kono noon andita emi yoɓi loisi ko han yoɓata facture ji ɗi donc ilandema ɗon ko an woni hekkintindemo eyi ronditago responsabilité malla jonnunoma on yo woni sabu fiya ha heɓa doole e hoore makko ko an woni rewtirademo rondamo kanko so a hekkintinimo ɗum noon ha o wawi joni o andi o yoɓa ɗon facture ji ɗin ha watta ha yeyde ha joni noon o yoɓa e loisi ma watton ɗon ha o watta wowtude yoɓude loisi o watta yoɓude facture o watta ettude dépense ilandema so yehi tun ha o entrenike ɗiɗon o wawi o andi jakay mo wawi ɗi wadde o mari moodi o ala moodi o donc haray ko an ekkintinimo ha o wawi Allah noon ko ɗum wanno ko kum gundohum Allah wanno kadi to wona ko yo andu ɗum welaki tout le temps he ko yoɓata ɗo suudu ndu 1000 euro 900 euro ƴetta dépense yoɓa facture ji sooda kadi ñaameteeji soodana men coñci ko men watto ñawda men so men nawni ɗum wona sama kala nani o gorko no wakkili
idan sabu artugol mo ɗum o townata ɗum ɗon toujours wona sabu ko ɗoftinnimo wona sengo ley koyɗe maɗa kono so a entrainimo yoɓugol luwaki ha o wawi a entrainimo ittugol dépense ha o wawi a entrainimo sodangol hoore makko ko watto yiyaɗo debbo no watti ilaka hoore ha ka kolli tawa fikka wongol ko taniɗi ko ɗongol wudere nde dolokke on paɗe ɗe nebban ɗan o wujjiɗa ndaara tawa hay enneroma ala e ɗum ɗo fof ko kanko soodani hoore makko haɓɓitoɗa ɗo noon ko yo paranoma o parata ko par ce que no an soodi kono siko an soodi fof bama kooro ndun siko ndu 150 euro ko an soodi ndu saɗal ngal ko ngal ɗiɗoara ko ngal 100 euro 80 euro ko an soodi ngal ko an soodi kotani ɗi e koɗi ɗi a wi mo wattano lammi ndaara kan kadi wuri mo watta haray mo yiɗi wattanagol mo par ce que ko an soodi mo yiɗi wattagol wiya tawa mo labbida e ko sodanɗamo ko kono so tawi a watta ha hunde e mum o wigol tum min ñande watta so ɗawarande andi ko nokkugoo foftituɗa par ce que no an soodi no wawi wakka dépense so tawi a sooda lanɗal a susta wiide lanɗal yonaali a sotta ñamako a susta wiide ko hanno waɗa ñamako commencé a sotta hay hunde hakko hay fuu so a wata réclamade itam ɗiɗo piiji ene jeeya e piiji ɗi tawata ko enen woni ɗi accitande hoore men yahen hande tawata noon so en accitiɗo tuntota en perdi haqqiji men ɗi isan enen worɓe ɓen miɗen foti wattande yila arta ɓaawo seeɗa dartoɗen hoore men hara en fewtaki tun ɓe tawɗen gaaɓe en wiyen no ɓe wuuriri noon ko noon wuuriten bien sûr en wata wonde 100% en jembinali ɓe hay hunde kono noon so en wi kadi en jembinaɓe à 100% Allah no annduno hiɓe wayni so jonni ɓe haqqille eno e gande eno ɓe wayni enen kadi mo anndi ko ni wawɗen so jonni en yerko jonni en kon ko ma jaɗen ɗum ɗon so wawi wurde hoore gurdan nafo jang en ɗam en toyki Allah subahana taala yo Allah fewnen fewnde e ɓe gureji men ɗin aray min miɗo darto ɗo inchallah seɗɗanen ko hedditiɗo kon assalamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fikum oustaz wallahi on waɗi ɗo yewtere keddude haray ɓiɓɓe haray ko ɗo wonɗen e darnude yewtere nden haray min watti joni haray hunde nden e juuɗe moɗon fi lamɓe ɗon komin wawi wo min jaabo assalamu aleykum wa rahmatullah